Tak jak se vám líbí v Bulharsku? Jak se ti líbí v Bulharsku? Líbí? Jo? Líbí se nám. Jo, a co se vám tady nejvíc líbí? Bazén, že? A tobogány. A moře, pláže, obchody, hračky. Super, hezky to tady je. Co se vám tady nejvíc líbí? Naší pobřeží celkově. Mně se líbil Neseberka, to má kepky. Už by som nešiel do to je hotelové sídlište. Co, Slunečné pobřeží? Je, ale toto je úplne super spestrenie, kde sme boli a viacej takých trošku domáckejšie výlety a tak ďalej, ale je to tu paráda. Ale je to moc fajn, Čierne more sa mi páči viac jak Jadran, poviem to takto. Je podobne čisté, alebo rovnako čisté, piesočná pláž, čo ja som nemusel a neznášam, to kvôli manželke, ona ma donútila a vôbec neľutujem, že som mu poslúchol. A vôbec není kalná voda a je krásna, čistá a je teplejšia ako v tomto istom období Jadran na Kamienkovej pláži na severe Chorvátska, Krk, ostrov Krk. A je to úplná paráda, čo sa týka kúpania a tak ďalej, oddychu.